Jisu gerteng jong mi kabat yang ta ke jingmaia ka bakhraw jong ka niam ka rukom balang Katolik kipa timen jongi baro kiyap bale kibam ya uto uso bala adong adit na udieng hagak per iden nadu kata kapor ni yablut hende minda ngidon sakawe ke jingmaia udieng jong ga diem phana bakoit ni yo ket ya uso kamat jong jisu hasua ngi sngap ka tinuble tong ne dua ya ble pa kuble ko pa ngi kikun jome ngi ro yame ngi mane yame ngi songu yame ngi kerpa kerpon yame pinsle yangi wei po be ki basngap ka tinjome kenamba ngilawan sotu ya ke jingmaia jong ka jingknia jingkriang ka baw jisu ulat terua halo lum kalberi ya ka bangi pinminda halo kaduan kadupa jong ka balang salonsar ya kena jingai barang ipan nawenda buram jome nawenda jimpenim jongi sokata rai kata daukur sutra jongi amen ko para baide ngaju kerli barabor donen dawai dashin nawenda ka jimpang bayongli jimpang tuberculosis jimpang malaria jimpang tojau jimpang dawai nawenda ka blood pressure hoi barak idon dawai na Nasr hospital Ulan hospital ne Chaudhary pharmacy ngyo barabo dawai kajingli jonga donnen dawai hakanono pharmacy hakanono hospital dawai dashin nawenda kajingya barok yong amdon ende ngipule gospel Yohanis kalanong hendriu kadkor sanpo way nga along upu baim ngalawan hiar nabning nada unono bam ya une upu unim junom kunekin dawai basisha unono bam ya une dawai unim junom Yohanis gospel hendriu sanpo way but ngan sapin mi pad ya ukasing ba khaddu Gospel Yohanis kalanong hendriu kadko sanpo sao jar babam yakodo jonga badiya kasnam jonga udon kajingim bam jukut ngan sa pinmi pad yau kato kasngi khaddu te jisu un sa pinmi pad yangi kiriyunge hakasngi ba khaddu daka bor jonga mat kasnam ka balami pa jonguhi te lightly rukom uble upa pinmi pad yaki mat jongi riyunge meningkong daka Eucharist kabar pate daka bor kaktin yung ublay. Gospel Yohanis kalanang san kadukod posan ngi pulay kumne. Kapor kalanang wantoy kaya kalapoy haba kibayap kin shaskor ya kasur yung ukun ublay. Bakito ba shaskor ya ka kin sayim. Wats ngaulingo ya kane kapor kalapoy haba kibayap barog haki jindep. Kin shaskor ya kasur yung kin samina ki jindep yung ki kito kibala lebha kin sa mipat ba kin sa im hende kito bales new kin sa mipat ban sya pendram baro kin sa mipat kibabharu basniu kin sa kibabha kin sa mipat ban im junam kin kito basniu kin sa mipat ban sya pendram syu junam ai kak tinu blay kadon kabor ban pin mipat ya kamat bayap jongi iway pawe knau Lazarus kamat bayap ujisu la pin mipat ya kamat bayap jongu samla nakas nong batani da kabor kak tinjungu nama Jisu hi wong gospel Yohanis hendriu kalukot ar hendri polai kak tin jonga kalong kamensim kak tin ka bangal kren kade jingim ba kamensim kado kamlar kame te kak tin jongu Jisu ai jingim ya kamat biar jongu Lazarus uai samla nakasnang batani rukam gabalai pade dau mensim bakuit Roman city kalanong pra kadukot pade kadwe ni pule syapang kane ka jingmaia ka bakhraw ha kabalang salonsar ha kabalang Katolik tongne shaskor ya kane ka jintho bakuit ladau mensin jung utta bala pinmi par ya Jisu na kibayap usong sa hapi utta ubala pinmi par ya Jisu na kibayap un pinim yakimat bayap jom piru nakadaw jung mensin jongu basong sapi dakadaw mensin bakuid basong sapi nadukas ngi baptisma uju mensin bakula pinmi pa dia Jisu na lumjindeb jung Joseph Arimatea un sa pinmi pa dia kamat jompiru wala lumjindeb maula ine maukar ne nongtuma ine jawai ne cleria ne nongstoin un sa pinmi pa dia kamat jongiru namarba mensin bakuid basong sa hangi ula pinmi pa lupa ya Jisu na lumjindeb jung Joseph Arimatea kine kide lightly rukom ba ngi lap na gajin tho bakko uble upa pini pa ningong
da ka yukarish bakui kama kasnam jung isu kabar pade da ka tin jung uble kabalai pade dau mensim bakui da ka dau Paulus apostol uang ward pinso si mensim bakui Ephesus kalanong la sau kadukot pade lai pho wat le eye kaban pinso si mensim bakui dau bal la shon sap ya phi nabenda kasngi jing sius pa wat le e porsa mensim bakui da kamat ka phar jum phi yo mensim bakui so si un sa phetno da ka dau ngi we Rikendon ya kena ketumble. Te ko himan ki para manga da jingker ko uble nado kitab Genesis hado ka kot jin ka kitab khaddu janga Bible ngala duria bad pusam jilyo bad ya wad benia ya kene kimat ke phang bad bala son ha kene ka kitab ngi kot ka jingmaia jong jimipat ka kot ka ba sotinat ka ba sho da mensim ba khoit la yo jimus shibun na kene ka kot kita bakuaban yo kawe kopi la yo na ki dukot jongga word of God ministry ha Shillong ngina ye phi barkhot ya ka mobile number jongki to contact ya ki bandup yo kawe kopi kane ka kitab kawe rap ya phi nabinda jinga sang yabriu linkus nen jongi balaklar no lane kasngi 8 tarik November linkus nem abangi kinmau ya ki mensi balaklar no 8 tarik November kerko lum jendem ne pillon jinga sang yabriu pindon kam bahaya kane kot la bataya phi nadu Genesis hadu ka kitab khaddu jong Bible jimben bau kitoba pule yakane yo jimindo isibun kadort ka batak tang sanfo tingga kitoba kwa soba contact kito ki member jong word of God ministry tongne duai ba yo jingker ko koble ko pa ngi songo ya mela sabu dia ngi wei pobe mengi rungin samipa da ka bor jong tinuble da ka bor jong mat ka phar jong jisu balami pat da ka bor jong mensim ba ko ai ba da ka ba puson da ka ba riken nang tinuble ngi rungin yo jingim bam juga so kata rai kata da kur sutra jongi amen tongne duai ba priya jingkur ko da ka jinga sa jong kami benen jongi kala kiyo shabneng mat ka mensim koble try kandar ala pingrum ya ka mak mensim jong maria tesi anlong jaka shom babi du kunyu me kat bangi kin ma brom ya ka daga jinge sat kmi jonga ai bangi wei pobe ngini yo jingim bam juku songkata rai kata da kur sutra jongi amen uble badan bor ngur ko yapi uppa badukun bamin sim bakoit amen eniero ya Jesus Christ nom la junom amen